Reka nongere mfate uyu mwanya nsuhuze abakunzi bakadasohoka ba Rwanda Burundi TV. Ni Jean Pierre uri kubasuhuza. Nagarutse ndi kumwe na Kofi Geopolitical Analyst. Bwana Kofi umeze neza? Nkuko bisanzwe nanjye meze neza. Nsuhuze n'abantu bose biyenteresa kuri channel yacu. Abantu biyenteresa muri Geopolitique ndabasuje cyane. Kandi nizera ko tuza kugira n'ikiganiro cy'uyu munsi. Ego. Uri fiti umeze neza? Ngiye mbameze neza nkontorora icyo twita espace Geopolitique ko mfite results zose zishoboka. Rero meze neza. Konzi ko ukurikirana urugamba rubera muri Eastern Congo. Ese byaba byifashe gute kuri front line? Ku rugamba ubu ngubu M23/UPDF iri mu rujijo. No kuvuga ngo M23 abundi bayifuza ko ntabwo ubundi yifuza urugamba rutagira mediation kuko irabizi neza ko bibaye birebire itaro kuko ibyo bintu. N'abantu UPDF mu bantu bazi ubwenge. Ego. Barabizi neza ko intambaro yigize ndende Museveni atagomba gusupporting iyo economy. Ro baravuga bati byibura hakaye hari abantu babiri ibiganiro runaka. Kuri iyi ntambara twarako k'ibyo bintu. Nyamamvu bafatana kumva baracyasaba mediation. Ego. Donc no bamaze guhaga intambara bashaka kuroko k'ibyo bintu. Noneho batungurwa nuko aba amanama ya Rwanda iki byose bakabona biguye mu mazi. Ariko ubundi bakaye batungurwa kuko ko ntibabagiyeyo. Cyane rwose. Bisima ntawo buriyo. Makenga ntawo buriyo, Wiringoma ntawo buriyo. Nibazajya babona nta kintu ro cyahabaye. Nuko niwe bari kuganira none ntiwaje. Ego. Wakawe wigira mu bintu byawe. Noneho urujijo barimo nuvuga ngo habera mediation biri kugwa mu mazi ndetse nabya ndi bya Lorenzo wabonye ko byarangiye nkuko nabikubwiye ubu na abapresident bagomba kuza buri umwe ari kwerekana ko ibyo bintu atanabisi. Noneho M23 rero nimba jondi baraguhaye ibice. Ego. Bakwihoreye. Noneho ukabona hano ari kwereganiro biguye mu mazi bivuze ngo igikurikiyo ni umuriro. Ego. Noneho muri uwo muriro Kisekedi yamaze gutsinda diplomasi abantu bashobora kuza bamugiye ku ruhande rwe. African Union, UN, akarere kose SADC yoze iki byose bahita bajya ku ruhande. European Union nuko byose. Noneho Kisekedi ari marana kanga FARDC isanzwe avuga ati igihano cy'urupfu cyagarutse. Twamaze kuzana inkiko ziri seriye. Abacamanza baguhembwa neza ntago muzaba haruswa. Ego. Umuntu uzajya uturugamba. Cyangwa se akagambana mu muriro ugiye kuza ejo bundi. Ni urupfu. Icyo ngo ngira ngo uracyumva. Cyane rwose. Evariste nawe arabize umuriro ugiye kuza yongera afite amakuru ko yongereye abasirikare. Nanjye ayo makuru hari ukuntu nayakandagiyeho. Ibintu bya Rwanda na Nairobi biriya bintu ni icyuka nta kintu bizatanga. No East African Union ikore yakaye bishyigikira mbere. None ngo ari intwari igiye kuvana Cameroon ngo izeye Kisekedi. Yego. None sibyo byanditse mu masezerano ya Rwanda. Kwa Kisekedi intwaro. Byanditse mu masezerano ya Nairobi. Reka da. Ibyo bintu ni icyuka. So rero ku rugamba ubwo nuko bimeze dutegereza umuriro ugiye kuza mu Misiri imbere. None hari abantu bakomeje kwibaza ku mutuzo Kisekedi afite. Bakabihuza nuko ashobora kuba yararangije kugurisha uburasirazuba bwa Kongo. Ese koko nawe ni kubibona? Ubundi ukuntu bimeze umuntu twita focus yari mu ntambara. Ntukamwibaze hoje wibaza kuri ba neighborhoods ibyo barimo nibyo bikwereka nimba focus iri seriye. Nuvuga ngo nimba Kisekedi ko yatumenye nimba atari ruswa cyara yiriye tureba abandi bantu ibyo barimo ku ruhande kuko baba bafite amakuru ko Kisekedi ari kura baragira. Arimo arabatesha umwanya. Ego. Nimba Evariste yongera ingabo muri Kongo. Bivuze ngo afite amakuru ko Kisekedi ari seriye. Ego. Niba Siriri yemera gutukwa na ba Biden na ba Macron akemera gasebe imbere yabo kwa ko ari gushyikira Kisekedi. Nuko bafite amakuru ko Kisekedi atari umureze. Ego. Niba bino mitwe Excel n'ibiki byose uyemplika muri ibyo bintu. Barafite amakuru kuri umurezi ntago bakwirwa baza muri ibyo bintu. Cyane. Rero
y'Amerika baraguze ngo Nord Kivu na Sud Kivu ntabwo barushya bigeze kano kageni kugeza bagukurira hambari igombe gukabarushya ukabateranya n'abantu bose n'ikijyo kabasebye nkamubiziranye ntabwo bajya birirwa baruha muri ibyo bintu yego so rero ubwo bavuga ibyo bintu n'abantu babone M23 ifata ibice for free bakagira ngo yahaguze kandi birengaje ko ari tactique bari kwishyiraho iyo muriro bagiye kubasuka mu misiri imbere yego ese ko nzi kukurikirana geopolitique ya Kongo niko mbikeka oya byo ni ihame udafite Kongo muri espace geopolitique so waba wanariza iki ubuso Bugande twabwanariza hiki Museveni ari muri decadence nta n'umuntu ashishikaje wo mu geopolitique cyane twe tugenda n'abantu bari muri emergence gusa abari muri decadence tutatuba frappa cyane ariko se nk'umuntu nkawe ureba ibya Kongo ubundi Gisekedi afitanye ikibazo na Uganda cyangwa ni Museveni ku giti cye gusa ubundi aho ngaho ni tubonera birabura ko turi indigenous buri umwirabura ashaka kwambara nk'umuzungu ashaka kurya nk'umuzungu ashaka kwiga mu ishimwe n'umuzungu ariko umwirabura harana agira akakwereka ko ari indigenous nubwo yaba byose yakwetse ko asobanutse yego nuvuga ngo Kisekedi nimba ashwanye na Museveni ntabwo abirabura tuzi gutandukanya igihugu no mu president abagande nabo bahita biyimplika muri ibyo bintu bakumva ko Kisekedi ngo ari umwanzi wabo kandi nuko yimikirombe Museveni rero zira miliyoni 46 tubona Bugande nta kibazo na kimwe bundi bafitanye na Kisekedi agifitanye na Museveni yego noneho mbere yuko ufana ngo Kisekedi ngo ukamutuka ibintu byose wowe isapoza niba afashe Rubaya akayisubiza Museveni amafaranga yava muri Rubaya Museveni yakugeraho akayaguhaho mbere yuko uzura karindi usakuza yego so rero ubundi ikibazo ni Kisekedi uri kubohora ibirombe bya Kongo kuri Museveni muri nicyo kibazo gihari yego nta kibazo afitanye n'Ubugande uko bimeze nabonye muri Kongo bavuga ko abo Gisekedi yashyizeho kugira ngo bamuhe draft y'abazajya muri guverinoma nibura bageze ku kigero cya 90%. Aho ntago byaba ari amakabya nkuru. Kongo urabizi Kisekedi afite right hand man bita Auguste Kabuya. Hari nundi left hand man yo bitaga mu ishyaka ariko. Yego. Bitaga Jama Kabun. Kabun rero arafunze kwe ibintu by'ubugambanyi n'iki byose. Yego. Kabira atangiye kujya amwemfitirana ba Museveni n'iki. Ngo noneho Auguste Kabuya niwe Kisekedi yahaye akazi interim. Ahubwo yatigenda wiga matiribi afite akayihayiho. Wiga uko inteko zirutana abasena wiga mu imibare uko bagenda barutana. Wige umwanya imibare y'aba ministri bakenewe. Yaba gushaka inshyashya cyase kuvanamo n'izindi zazisanzwe dafite akamaro. Yego. Donc wige buri kantu ku buryo tuzashyiraho guverinoma ihuriweho namoko yose afite akayihayiho. Zengo ni abarwandofone ni abanyamurenge bose. Yego. Noneho impamvu Kisekedi binaga mu bandi bantu nuko gukora sovereignty ya Kongo umundi ntago uyihige nteri. Wowe ukora za kava kugira ngo iterine habe securize. Kava ya mbere ni ukuyishyira kuri Museveni. Gushaka uburyo umuvana mu birombe bya Kongo. Yego. Kava ya kabiri ni ukugenda babazungu. Ba Biden ba Macron ba Sunak European Union babazungu bose bumva ngo Kongo ntagomba kuba etat souverain. Ukaba ukoramo za structure. Yego. Ibyo nuko bisaba ingufu nyinshi. We bijemo interino hashyire babandi ibinkora mutima zawe batunganya ibyo bintu. Yego. Rero buriya nibo bagiye kugenda bategure guverinoma bazahita sinya kuko arabizeye. Nimpamvu ubona guverinoma rukonde itarabona umwanya wo kugenda kuko ntago barazana ya draft yisimbuza. Yego. Rero nuko nguko bimeze koko nabonye avuga ko ageze ku kigero cya 90% ibyo Kisekedi yamusabye bitabimutereka imbere. Cyane. Twabonye noneho ku muntu nkanje ukurikira politike ya Kongo nifuza ko bita Vital Kamerhe
ari waba prime minister. Ego. Vital Kamerhe ngewe numva ari we ufite izo credential. Kubera icyo ari uhitamo? Vital Kamerhe akuriye icyo twita Union Sacrée. Ni igikoalisiyo kirimo amashyaka ari ku butegetsi. Harimo IDPS ya Tshisekedi niyo ya Vital Kamerhe n'andi mashyaka atatu. Noneho Vital Kamerhe rero niwe Tshisekedi hari icyo gikoalisiyo niwe gikuriye. Ego. Urumva rero nawe ari mu kagwiki, ari muri Inner Circle ya Tshisekedi. Niyo mpamvu ngiye mvuga ngo yakabamuha uwo mwanya wa prime minister. Twabonye Salva Kiir ajya muri Kongo, nyamara ahubwo twari tuzi ko agomba kujya yakiva mu gihugu cy'u Burundi. Ese ubundi kuki Salva Kiir atahise agenda direct muri Kongo? Ubundi Salva Kiir nta resulti nimwe afite yo kuzana umutekano muri Sud Sud ubwayo cyane. Noneho Tshisekedi rero ubundi arabizi neza ko ya Kongo ibone sovereignty, nta mwirabura washobora ibyo bintu kubikemura. Noneho Salva Kiir yavugiye ngo araza ngo mu ngendo ngo akemure ibibazo bya Kongo, wibaza ikintu ari bukoresha ukakibura. EAC yoboye ntibaho cyane. Presidence yoboye ntago ari William Museveni yobora. Igihugu yoboye nundi ni nka Kongo nacyo bagiteza amakavuyo cyane. Robi afite yahagarika intambara Kongo ni ntayo. None se rapport de force yashyira ku Tshisekedi ngo Tshisekedi ajye mu biganiro ni ntayo. Ko n'abafaransa ubwabo na European Union byabayobeye. So rero Salva Kiir ubundi kumuha umwanya kireka nko muri weekend wabuze ikindi ukora. Yego. Wabonye ko mwakira ku cyumweru sana. Ntabwo ari umuntu wo kwakira wagiye gukaze. Rero buriya Tshisekedi yaricaye yibuka ko Salva Kiir twagomba guhura ko Tshisekedi yahise yigira muri Namibia cyane. Nta mwanya afite wo gura na Salva Kiir. Ubwo babimwibukije ati hari umuntu twa Salva Kiir wari mukora ingendo washaka no kuza hano kwa ku cyumweru babibere muri jaride kwibuka ibindi bintu. Arambwira ngo gaho ngwino. Nuko yayisaza. Ubwo bivuze ko nta kintu twakitega ku rugendo rwa Salva Kiir muri Kongo ku buryo byakemura iriya ntambara ya Eastern Congo. Ubundi nuko rero babimbwiye ntabwo narinzi ko yanaje ku rugendo rwe ntabwo rwari strategique buryo umuntu anarukoresha yanaliza politique ya karere. Ntacyo bimaze nta na kimwe. Ari aho gusa. Muri Zambia aho ubundi bigaga ku mutekano wa Kongo. Ubundi Toroyika bisobanuye iki nk'umuntu nkawe ubikurikirana? Ubundi SADC ni imwe mu organisation ari organize. Harimo za departement nyinshi. Yego. Harimo za departement zishinzwe ubuhinzi, zishinzwe uburezi, zishinzwe ubutwererane, hakabamo n'indi ishinzwe umutekano n'amahoro na politique. Rero iyo y'umutekano na politique niyo bitiriye Troika iyo department. Yego. Rero igiye gukora inama bahita bavuga ngo ni inama ya Troika. Rero kuri ubu ngubu ikuriwe n'uri yayobora Zambia. Yego. Abayikora bari batatu nuvuga ngo ni chairperson uvuyeho, chairperson uriho na chairperson uzaza. None rero uzaza ni Zambia. Yego. Byakwitaranye nuko ari nawe ukuriye ako kanama. Iyi nama kandi yashimangiye ko inzira za politike zashizweho za Rwanda na Nairobi zigomba kubahirizwa. Wowe kukunze kuvuga ko ayo masezerano yomba adashoboka, ese kuki baguma gushimangira kandi babizi ko bidashoboka? Dore ko ejo bundi nanabonye Perezida Macron nawe avuga ko ashyigikiye Lorenzo guhuza impande zombi bagendeye kuri ayo masezerano adashoboka. Ubundi impamvu amasezerano Nairobi na Rwanda buri muntu wese azavuga ngo agomba gukurikizwa ni diplomasi kugira ngo inyure mu mucyo ntiyerekane ko ari umuntu ushyigikiye ko Kongo iguma mu kavuyo. Bavuge no muri diplomasi. Ariko nko nakubwiye umupolitician ntukarebye avuga agire ibyo akora. SADC bivuze ngo Rwanda na Nairobi byubahirizwe. Ego. Kuki yohereza ingabo zo kurasa M23 yo PDF
kandi mu masezerano handitswe ko buri muntu agomba kubahiriza ibisabwa kugira ngo imishyikirano irangire nako ijya en place. Yego. Rero iyo ingabo zijya gufasha umwe kuguma yakserera iyo mirwano ntibahizwe ko amasezerano ajya mu bikorwa, bivuze ngo usibye muri diplomasi nawe kuri tera buri mu bantu bashaka ko intambara ikomeza cyane. Rero diplomasi na tere biratandukanye. Memu na Siriya ubwe. Yego. Na Suru bavuze ko intambara Kongo yakemuka babaye ibiganiro. Bukeye bohereza ingabo zo kujya kurasa UPDF. Cyane. Bwo no kwiyerurutsa. Chine ejo ndi yavuze ngo natwe dushyigikiye ko amasezerano y'u Rwanda ajya mu bikorwa. Ariko jya ku ruhande yuko batari mu bantu bafinansa Tshisekedi kuri lobby z'intambara. Cyane. Umva rero ni mpamvu ibintu bya Rwanda ni icyuka buri muntu azajya abyireguramo. Iyo nama ya SADC kandi yashimagije uruhare rwa Africa Union ndetse na UN Security Council kuba barashyigikiye ibikorwa bya SADC muri Kongo. Ese ibyo byo bishatse kuvuga iki? Mbona kuvuga ngo ni nko kubashimira bati mwumviye ibyo Tshisekedi yahoze ababwira muri zangendo zose yakoraga. Yamaze rero kubakonvenka ubu ngubu buri ruhande ruzajya ruzabaza barushimira. African Union nimbije muyishimire. European Union nayo nigwa mu mazi ikohereza inkunga kuri Kongo nayo muzayishimira. Donc buri muntu wese uzajya muzajya mushimira. Ko yashyigikiye n'ibikorwa byawe muri Kongo. Yego. Donc ni nkukura n'abandi bose Tshisekedi yagiye akonvenka ati namwe muze. SADC kandi yijeje DRC ko itazahwema kuyifasha haba mu buryo diplomatique cyangwa militaroma mu bijyanye no kugarura umutekano muri Eastern Congo. Aho by'ibyo bivuze iki? Rwose Tshisekedi kugira ngo gume akomeze urugamba rwo gufurapa Museveni muhe backup kuzaguma kumuba inyuma. Ntabwo ari gucika intege kuri iyo ideology. Sinabwiye ko SADC ari Cyril. Cyril arashaka ko Museveni adakontora Rubaya. Rero ubundi intambara turi kubona ubundi ni ya Cyril urebye Tshisekedi nuko yiyemeye ibyo bintu. Rero Tshisekedi kuvuga kuzaguma kumufasha donc nuko umwakserera ngo nibyo ngo bya Rwanda n'ibyo byuza bishyire ku ruhande waje ajye mu rugamba rwane. Ubwo ba Cyril barimo baramwaksera baguma bamwakserera. Yego. Ku buryo Museveni atakaje Rubaya ntabwo ari Tshisekedi wabo bohotse gusa na South Africa yabohotse muri espace. Kuko ibishaka guhorana umwanya wa mbere ari itegeka muri Afrika. Yego. Ntabwo ushaka undi muntu uzuka hasa. Parametre yose wazuka mu South Africa ishaka uburyo kurwanya. Museveni rero we parametre ni Rubaya. Cyane. Niyo mpamvu bari gushaka uburyo bayi mwaka byanga bikunda. Inama ya SADC kandi yanze ibikubiye mu nyandiko yandikiwe UN na Africa Union yo kwamagana ibikorwa bya SADC muri Kongo. Kuko wibuke ko hari igihugu cyo muri Afrika cyari giherutse kwandikira UN na Africa Union berekana ko ibikorwa bya SADC muri Kongo bishobora kongera ikibazo aho kugikemura. Rero muri iyo nama SADC yabivuzeho iyo nyandiko iranayamagana. Ubwo hari icyo byaba bivuze? Mbona kuvuga ngo bashaka kwereka icyo gihugu ko African Union bayitaye mu mazi bashaka kuba baranayirobinze kugira ngo ntiyumve za letere zabo. Yego. Rero iyo SADC ikoze inama ikavuga ngo ya nyandiko basohoye tunenga muri Kongo nayo turayamaganye. Niho kumubwira ati twebwe yaba European Union yaba Loni yaba African Union turabifite ntabwo gifite ubasha bwo kuturegama aho hantu. Impamvu ibintu wanditse bahita babifurapa. Yego. None bamara kubifurapa ukabona African Union nta nubwo ivuze ati twarabisomye twumva harimo iby'ukuri nayo yaryumyeho wabonye ko yese bivuga ngo ntabyo tujya. Bivuze ngo SADC ishaka ko robinze African Union. Yego. Kuko ndo harimo ibigabo bya robinga rwose. Amafaranga Tshisekedi afite ya robinga African Union na European Union na Loni. Cyane. Nta gihugu na kimwe cyo kwisi Tshisekedi atarobinga igihe wemeye kumufasha muri bino bihe. Dore ko afite results zabyo. Neza cyane. Iyo nama kandi yongeye gushimangira ko kohereza ingabo muri Kongo
ari inshingano n'amasezerano y'abagize umuryango wa SADC mu by'ubufatanye ku mutekano. Kuki baguma kubishimangira kandi bizwi? Mbona kuvuga ngo muri Kongo hari ikintu cy'uko ngo njye bona aba propagandiste ba UPDF babivuga baje ari abacanshuro ngo Tshisekedi yabaye ruswa ngo ntibakabaye baza ibintu byinshi. None rero ni nko kwibutsa aho ati none twe turiyo kwa amasezerano ya SADC, niba Kongo iri muri SADC muze tubere politiki ivuga ko igihugu cyose gitewe tugomba kugitabara twese. Yego. Bakonje bakabyibutsa muri media ko bari muri Kongo ko amasezerano apana lobby cyangwa ibiki cyangwa amabuye. Yego. Nibo bagomba guhora babyibutsa nibyo. Perezida Philippe Nyusi nawe yashimiye SADC mu ruhare yagize mu by'umutekano muri Mozambique. Ese Nyusi we ibye bimeze gute? Nyusi yaje kwibuka ko SADC ifite akamaro inyuma kandi mu minsi ya mbere yari yarayeshabye cyane. Nyusi yemera ko SADC Corps operation mu minsi ya mbere ziragisamba zicyuka ziba zaragiye. Ariko bamakuru baramanipiye bazana ingabo z'Abafaransa nizo ngo ziri hari ku kibazo cyanze gukemuka. Yego. Ngo rero Nyusi ashobora kuba koko yibutse SADC cyane ko Jean Makuru yavuze ngo we ngo nta n'umutekano ufite muri Cabo Delgado n'Abafaransa bariyo nibashaka batahe. Umuntu akakubwira gutyo kandi ari we wamanipiye nizo nyeshyamba akanga ko wizanira SADC. None bigeze mu nyuma y'imyaka ingara kwigarana cyane. Ubwo rero Nyusi ashobora kuba ari maribuka SADC. Herutse no kubona US, ubwo ndavuga Amerika, igiye guha Mozambique miliyoni 22 z'amadolari azakoreshwa muri Cabo Delgado. Byo byaba bivuze iki? Mbona kuvuga ngo ubundi ahantu hose haje ikibazo cya gaze iyo babashije kwifata Yego. bakora mekanizme zose zuko batayirekura kuko ko Putin bafunze Nord Stream yacagamo gaze ivuye mu Rusiya mu Budage. Iyo bayifunze baremera bakiniga ariko bagakora mekanizme z'ukuntu babona indi. Yego. Nimba ari yo muri Mozambique barayibonye bashaka uburyo bagoma bayifashe. None iyo utangiye kwigumura. Yego. Bambwira ati ako hari na lobby hari utuntu runaka nemo na SADC yatangiye kuvuga ngo SADC muri Mozambique bona ari ba Biden bagiye kwimenamo izo fan. Dore komisiyo yayo yitwa Samimu. Kuko SADC nayo ijya muri mission harimo lobby y'Abanyamerika burya cyane, ntago harimo y'Abarusiya. Ubwo wabona ariko bigiye kugenda. Yego. Bonge babisigirize gaze bonge bayicukure from begin. Ntago rero bazayitakaza rwose cyane. Usibye inama ya SADC kandi twabonye n'inama ya Rwanda. Ese imyanzuro yavuyemo wayakiriye gute? Biriya bya Rwanda ubundi ntago nayikurikiye urebye. Nabonye amafoto ngo yabaye ariko ntago nayikurikiye, sinshobora gusoma ibyayivuyemo kuko nta rwose mbanzi ko batari bumvikana. Rero umgirimba byarabusanyije nibyo nayikubwiye itaraho. Donc mbanzi ko nta kiva niko ngikurikira. Yego. Make uba wabibonye kare. No kuvuga ngo ngiye kuyikurikira kwanjye. Yego. Si ngombwa ngo nigwe ndeba ibyo barimo cyangwa nsome ibyavuyemo. Ngiye mba nayikurikiye mbere yuko iba. Ndavuga nta kizavamo. Yego. None ubu icyo bagomba gukora ni ukwerekana ibyo navuze, nta kindi buryo babihinduraho. Hari amakuru namenye yuko hari ibyo batumvikanyeho nko kuvana ingabo runaka ku butaka bwa Kongo. None se numvishe ko leta ya Kongo yemeye ko igiye gusenya umutwe X. Byo birashoboka? Gusenya umutwe X? Ntabwo ngo mu gihe Museveni ataramenya aho imipaka yigarukira ntabwo umutwe X bawusenya. None rero iyo ubwiye Museveni nawe ngo avane ingabo muri Kongo, ubwo ngubwo kereka iyo umuhaye draft y'ukuntu abakozi bazajya bahembwa. Yego. Kuko ni rubayibahemba. Sinabwiye ngo abari mu Bugande
iyo PDF yego igipolisi cya Uganda Mm. ibintu byose ni Rubaya cyane rwose nabwiye ngo uzamugenda umuhe liste mubwiye ati andika abakozi bawe bose bahembwa na Rubaya tubashyire muri European Union cyangwa World Bank ijye bahemba uvanirwa muri Congo bya yabyemera yego ariko mu gihe utabikoze ntago Uganda ifite ubushobozi bwo guhemba abakozi bose ifite yego ikindi cya kabiri ushobora kuvuga ati wenda habeho mekanizme z'ukuntu abaturage bazajya basora batanga imisoro igihugu nikibona imisoro none ugitangira kibesheho ntago nabyo yabyemera abaturage bakizara Museveni ahita atakaza ubutegetsi kuko ntibamukunze babuze lobby muvanaho yego icyo we yakoze ni iki business zose yazifasha zigirize secteur zose azigirize noneho umbwire ngo wamubwira ngo asore wabitinyuka kandi ari ushobora kubugira ngo iki kigega cya Uganda kiba kirimo amafaranga no business ni z'umuntu umwe nta nubwo asora donc biri mu nkuta zimeze gutyo ubwo rero solution ihari nuko abakozi b'Ubugande ba leta bajya bahembwa n'indi organisation cyangwa se n'ikindi gihugu nibwo yava kuri Rubaya aho nkumvishe neza byaba bivuze ko Museveni akuye lobby ye muri Uganda yahitigwa mu mazi mbona ukuvuga ngo impamvu nyine leta ya Uganda itabasha guhemba abakozi bagahembwa na Rubaya nuko business zose yarazifashe kandi zisora bize ngo leta itibura amafaranga yo guhemba abakozi yego ubwo leta igomba gushaka kandi anikura amafaranga rero yarizi ko Kongo iri ku muhanda Rubaya iri ku muhanda mashaka kugenda kayora kaza gahemba abakozi cyane none rero muri no misi ngo Rubaya barashaka kuyimwaka niba imwaka n'umbwe kunazaraninga leta noneho azahita buburije yo kugira ngo reka abaturage bakore nibakora nabwo bazagufurapa bagukure ku butegetsi numva bikomeye ubwo bivuze ko nta yandi mahitamo afite buretse kuguma muri Kongo kuko wowe nimba uzi neza ko hari igitiribi ugomba kuguma uyoboye umakinga ashobora ko gihora gikennye yego niyo gikize ntago wagumaho ntibishoboka biriya bitiribi bitwa ngo Abaganda no kubira bitiribi majoritaire biri hariya kuyaguma ubiyobeye nuko bihora bikennye yego ugize ibyago bagakora ku mafaranga ntago wararaho n'icyo kibazo gihari Muhozi ntago yamukiza reka yaba ari abantu babigaragambya kuri Bobi Wine basaze ibaze baramutse no bafite n'amafaranga byo ntiwarara ntago wararaho ntibishoboka so rero ubwo rwose Museveni ntago ashobora kuva muri Kongo batamutwitse ngo ashireyo cyo kumubwira ngo urabona ngo Rwanda ngo iki ngo shyintwaro hasi ugende for free cyose bibaho never impande ziri mu mirwano zasabwe kurambika intwaro hasi hanyuma M23 igatanga ibice yafashe ibyo byubona bishoboka M23 gutanga ibice yafashe ni atira ntago ari amagambo cyo nagusubiza kuko ngiye ubwo bituma ngomeza kwibaza baba bavuga ngo amasezerano ya Rwanda na Nairobi ariko nkumva na M23 ikomeza kwataka ese nkibaza nimba nayo ikeneye amahoro kukitagabanya karindi ko kwataka ubundi M23 bayahaye ibintu bibiri nimba koko uzi neza ko ibintu dekarara ari byo barayinginga bibwa ati nabandi bantu tuzaguma tukureberere Kisekedi rwose ntago azongera kuzana karinde we kora ibintu bibiri shyira intwaro hasi ujye muri Kantonoma yego nugerayo nabwo ntiba birangiye uratwereka kuri umukongomani yego binyuze mu marangamuntu n'ibiki byose cyangwa se mudafite irangamuntu donc uvuge ati nyogokuru atuye aha maruma atuye bagende bamurebe nawe barebe nimba ari umukongomani ibyo bizabyumvikana ibirabyanze yego Kisekedi rero nawe ntago nawe ashaka kwemera imishyikirano kuko we yumva ko kujya Kongo igire sovereignty nta muntu bagomba kubiganiraho nkuko n'ibindi bihugu bifite amasovereignty nta muntu wayibagabiye
araganira iki? ese nta kuntu M23 yo ishobora kwigira inama wenda ikabwira nka leta ya Kongo ati mwoka byaramwe mwaretse tugafatanya hano hantu hakagaruka umutekano? Ubundi niyo mpamvu nakubwiye ngo M23 igiye itugisha inama. Abakongomani bumva ko kugira ngo leta ya Kongo ngo ibumve ngo ari undi mu exterieur ngo uzaza gushyira igitutu kuri leta ya Kongo, ngo ikumva ngo bawiri ingoma. Kandi aho ngo mwabyishe cyane. Wewe wakagombye kubanza buri abawiri ingoma ikino wakagombye kuba banariza. Bavuga ati se umuperezida wa Kongo asigameze ute muri espace géopolitique? Naiba huduze zimeze gute, basiri ba Evariste nabandi bose bameze bate? Ese Biden wakwangaga Kongo kera ari wenyine ikanga wasigaye ameze ate muri espace? Ego none ku buryo wumva ko hashaka kunduza undi muntu agashyiraho pressure kuri Tshisekedi. Ibyo bishoboka yari Amerika iri muri center yonyine. Ego ni abantu ndi muri twa Putin ubasha kugumura abasiri kugumura na Evariste. Kumbwira ngo uwo muntu wawe ngo azaza ategeka Tshisekedi bizagorana cyane. Rero ntibakabaye ubundi bumva ibyo Tshisekedi avuga. Kuko bagashyira intwaro hasi bakagenda bakavuga ati turakongomani dore gutya na gutya twifuza ibi. Ego kuri leta. Ikibazo cyatakirangira. Ese abantu ariko nuko rikoso ukemera ko undi muperezida ukunyuramo. We akaza nawe yego byabibazo ufite byawe birazwi hana abarwanofone batuye turahabona ko ahantu leta rwose kititaho nta bikorwa remezo nta kintu. Ibyo byawe rero uvuga niyo byaba ari byiwe wemeye ko undi muntu kunyura wakaza asaba rubaya. Ego nabyo bitabigwa mu maso. Nicyo kibazo rugihari. Ubwo M23 yakabaye ikora iki muri make? None rero bawiri ingoma bo baravuga ati mushyire intwaro hasi zazi byo bizakemuke. Wa undi wakabi wabuza kuko nuvuga ngo bashize intwaro hasi yajya buru wanyuramo. Ego noneho nawe kugira ngo baguma ntibazishyira hasi koko ubu ushobora kubabwira ati nimuzishyira hasi bakabarasa ntimuzampamagare. Ubwo naho waba hitera bwoba kuri ubwo nawe ushaka kuhita batera ubwoba. Kagati ntacyo ni wamisha amasasu muri kantonoma ntimuzampamagare cyane nabo bakagira ubwoba. Ese leta ya Kongo yakora iryo kosa wenda bagiye muri kantonoma none ikaba yabarasaho banarambitse intwaro hasi? Ibyo numva byashoboka. Nk'umuperezida umva wabikora ibyo bintu amahanga yose akureba ibyo wavuze byubahirijwe ugakora iri kosa kuko ibyo byafatwa nka genocide cyane. Rero ubwo inama twagira M23 ni ukutagomeza kumvira Museveni cyane rwose. Uvuga ngo M23 yakabaye irekura Rumangabo. Ego kagati turayirekuye PDF izajya burahinyura. cyane rwose. Ariko icyo mbijeje cyo ubwo bazaguma bahore mu ntambara za Museveni. Museveni rubaya ntayo bazamuha. Hazaguma intambara mpaka naniwe cyane. Tshisekedi kandi yiteguye kumanipira buri rwego rwose rubaho ku isi ku buryo rutavuga ngo ibintu UPDF irwanira nibyo. Atangemo lobby uvuga ngo bya byose ashobora kubona African Union hari abantu bashatse gusohora ayo matangazo. Ego ariko iyo Tshisekedi kubise lobby ntago ushobora gusohora ibyo bintu. Uhita uceceka ikibazo cyawe. Ushaka kumuhiza ukamwegera nimba ari umusekreteri naka muri African Union ukavuga ati iryo tangazo igiye gusohora nyokorome wawe ntakeneye imodoka. Sogokuru wawe ari amavunja rwaye ntago akeneye kuyahandura. Ego ukamwizeza ibitangazo ukahita umuha nka miliyoni 2 z'amadolari akahitashyo cyane. Urumva Robin rero ndumva ariko bihagaze. Ese ntaro contre offensive zaba zasohotse kuri Ukraine kugira ngo dusoze ikiganiro? Ubundi contre offensive ziryoha iyo hari nk'amanama yabaye European Union cyangwa y'abandi ba president cyangwa se Zelensky yakoze ingendo kuko nibwo tubona lobby yavanyeyo.
rero bitewe n'amarobi twakira icyumweru gishize ubu ngubu arimo araraninga ntabwo dukeneye ayandi ubu ngubu ahubwo icyo nakwizeza cyiza nuko Ukraine yasenye amato abiri y'Abarusiya byo twita landing ships bya byato biza bigwaho amadege ibiki byose kandi birahenda kimwe kigura miliyoni 170 z'amapaundi ega Putin we ngo ratakaza Putin arimo arahomba ibintu hano bigiye bifite amafaranga menshi cyane noneho wabonye ko mu Burusiya ni nka Afurika wabonye ko ba bantu bikekwa nta rukiko babahamye icyaha bikekwa ko bakoze bya bitero twise byiza ko babajyanye mu nkiko ari kure byintu babanje kubakora umwe nabonye ijisho bararitwaye amaso ibiki byose kandi nabakekwa nta nubwo uramenya ko ari bo cyane noneho mbwire ngo ubutabera Putin abashaka ngo kuzana ngo nubwo ngubwo no muri Afurika buzamamare gutyo no muri Afurika ntago bajya bapfa gukora biriya bintu nabwiye ngo uyu muntu isi iri korora bita Putin ubutabera azazana ku isi simbiza ni ibintu bikomeye ngiye kira gitero cyise cyiza kubera ko nawe ibyo akora muri Ukraine birahinze biriya ngo muri Ukraine dufite abaturage bagera muri miliyoni badafite amashanyarazi kubera ibikorwa remezo yasheye iyo ntago ari menace hari nabagiye bagwa muri ziriya ntambara rega none se Putin ntigeze gusenya urugomero cyane abantu rwarengeye ko amazi yuzuye ubababara ntibarenga 130 barava mu Burusiya ngo bapfuye cyane none si ibisasu mukanya amatera Kiev ibintu byangije hari na kimwe Burusiya bwubatse wapi so rero ibitero bya mu Burusiya byo kurengera Ukraine bari abantu harimo n'abantu bahoze mu gisirikare cya Ukraine abamo bihorera ku bintu biba ku gihugu cyabo birumvikana kandi ntawe utayibona ko ari menace iriya barani intwari z'igihugu kuri ngewe kandi se koko kuki ibyo dusaba abandi twebwe tuba twanga kubitanga Putin yateye igisasu muri Polonye irimo iranamusaba ubusobanuro kuri ibyo bintu nabonye buri ruhande rwatangiye guhamagaza n'abambasaderi n'iki yego ariko Polonye ho Putin gutera igisasu muri Ukraine ndamwamagana kuko Ukraine nta cyera mutwaye nta nani Ukraine tuzi yazuraga intambara ku isi ariko Polonye yo nashaka bihatera ahubwo ibintu byose atera muri Ukraine nabitere muri Polonye ko Polonye irimo iratesha umutwe akarere Kongo Ukraine ikomeje kubombarida muri Belgorod ofete bino bitero Putin yakoze muri Polonye wagira ngo yumvishe offensive twavuze ejo ndi twifuza ko yabitera koko cyane niyo mpamvu rero hari abavuga ati se bwana Kofi yaba ari umuhanuzi ko ibyo yavuze duhita tubibona plus mbafite resulti muri espace géopolitique ntabwo biva muri no mutwe wanjye ngiye nibera muri espace géopolitique iyo ndebye parametre nshaka gukora icyo twita expectation yego rero Putin ntwikire Polonye vuba vuba kubyibura capacity zo kugumitesha umutwe ko ngo inyura muri M23 yego nuko nguko dushimire n'abadukurikiye reka tubashimire rero bakunzi bacu ubwo muri comment turamenyeraho ibindi uko mwaki ikiganiro murakoze cyane mugubwe neza.